سروک دمکی یه سوری احمد الشرع ایرو لامریکا الباجار نویورک بو لوی داره آخافتنک پیشکش کرد اوی بشتاری جوینا یو این نتوین یکوی ببه ده آخافتن خدا بحثا کردان کرد بحثا هیزن سوریا دموکراتیک کرد بحثا مظلوم عبدی کرد بحثا هبونا کردان ده ناوا دولتی دا کرد گوت وانج مظلوم عبدی خواستنه که تبلی ارتشا سوریه ببه جبوکو ارتشا سوریه جه ازمونا حسده سوده استفاده ببینه ده بیجا وانج هیزن سوریا دموکراتیک را اشکره گوتنه که دوی تنه چک ده دست دولت ده بن لدروی دولت چک ده دست کسی که ده نمینن گوت هبونا حسده و کستاتویا که سربخو طایبت مترسی خطر نتنه لسر سوریه چید که الگورگوتناوی لسر ترکیه و لسر عراق جی چید که دبیجا پیوستی آوان با ارتشا که یک کرتی هیا اروها گوت گل باکور و روجلات سوریه تنه جسدی 25 کردن لی جسدی 75 عربن اول گورگوتن اوی شرع دبیجا او پرچکرنا سوریه بتا اوی قبول ناکن ترکیه و عراق جی پرچکرنا سوریه ناخوازن شرع دبیجا ده دستور سوریه ده و مافی کردان پاراستی به یکم یاسایک هبو جدستپیکا کو ام گهشتن شامه مکار لسر کر او جی کنترول کرنا چکانه کو دست دولت دبا هشتنا چکان دست دولت ده او سوریا که گلک ململانیه که تو جنرال که او فرمان افسر کی لشکریه تو دزانی کو چک برادای به سروبری پیدا دکه ایدی دی دزگه لشکری او لهی لجر فرمانداری که یک بوی به و زیانه کمازن بگهینه و هشتنا چکان دست دولت ده بریا گوتو بیجو دیالوگ و دانستاندنان هاته کرن هن گروپ چکدار هبون لدروی دولت سوریه بریا گوتو بیجو دانستاندنان ما او هشتن باوریه کوچک دست دولت ده به و ام هشتن انجامه که کو پیوست اف هز تفلی ارتشا نو یا سوریه ببن همان تشت ما رخصنا حسد رجگوت کو هز وان تفلی ارتشا سوریه ببن و تفلی ببن و ام سودیج شارزهی اوان بکن کدوان سال بوریده وانا بدست خستن و پشتوانه که خورد بنج ارتشا سوریه را و لوی دفری پرانی عربی لوی دریا و کوکو ام اگر راس به ام بیجن نزیکا هفته حتی هفته پیش صدیج پیکاته عربن نزیکا 25 تن کردن لوی دری دما کو ام مظلوم عبد الرونشن رخصتنا هسته مجوان رگوت ما فين كردان وجبوي بيوست ناك كو خوين بيرجاندن تنه بيوست كو اون تفلي ارتشا سوريا و دستور سوريا ده و ما فين كردان باراستي با كرد جي وكا همو گله سوريا راستي گلك ستمهاتن و ام دخوازن كو گشتگريك د سوريا ده و چه کسي كو زيان د شري ده د جنگ ده گهشتوان لچناف چه با ما في وگري باراستيه هنكي ساري اگر امراض بيجن في جيب جكرنا فيري كفتني ده قالكي ساري هي و ام دخوازن كو هن او تشافي وان هن تشتانه كنا نافنديه كو براستي او دخوازن بفي كي بيجي هجن بارچا كرينه كي و سوريا دبكو تيكا الشركي برفره و چه نافنشانك بجبوي هشتنا ستاتويه كي كو حسدي لباكور رجلات سوريا بك و عراق راستي مطرسيان بك وهاجي تركيا راستي مطرسيان بك ايدي بيويستا كو ام بيجي هجن چار سرينا اشتيانا و بيويستا زوبين جيب جيكرن و ام او بلغيا كو ده ادار كو هات امذكرن كو ببل فغرق جبوي جيب جيكرن افير كفتنا كو بو جبر كو بيروزباهيج اليه ملت وهات كرن و بيروزباهيه كسوري جبر كو كفتنا كسوري بو و هروها اف جي رازبونا تركيا و امريكا جي هبو بيويستا كو اف بالكيليكا ديروكي ب دسخستن و برجواندي فغر هسه جي هروها و جواكا كرديجي و سوديجي ببينه شاندر بری امریکا جبو سوری جیمز جفری ده هف بیوینه که تایبت لگل برپرسی اوفیسا روداویل واشنطن دیار کرده گوت جبر باندورا پککه لسر حسده پیوندی اندناورا هیزن سوریا دموکراتیک و ترکیه ده نباشن
دبیجه جبو سوریه تشتی باش اوه که ریوبرین خودجهی هبن مثلا دوار شاره داری ده دوار دادواری و هزین امنی ده دبیجه دوی همو پیکاته ده ناو حکومت ده جهی خواه بگرنو گوت او دخوازن ده شر الدجی داعش ده نابره حسده و ارتشا سوریه ده هف آهنگیک هبه لگور گوتن اوی امریکا جبو پیکانین اوی اکیجی چند کانال دیپلوماتیک وکرنه و بکار آنینه و که هون سر اکران دبینن هف پیوین ایشف ساعت 10:30 لسر اکران روداوی دی باشاندن ئەو تێکلیە ئەرێنی دەناوبەرە حەسەدێ و ئەنقەرەی دەتونەیە ئاڵۆزی هەیە هەلێک توندوتیژی هەبووە و ئەڤژی ji پاشخانە پەکێکی یا حەسەدێتێ پێتان وایە حکوومەتێکی ناناوەندی یان سیستمی فدراڵی چارەسەرێکی گونجاوە بۆ سووریا یان پێت وایە ئەمریکا چاڕوانێکی زۆر لە کورد و لە پێکاتەکان و لە دیمەشقیش دەکات کە بەو ئاراستەیە کار بکەن لە گۆڕی من وەکی یاسایەکێ گشتی لەزگەلێکی بەدوودلیمە پشتگیریەوە یاساییدا لێوەکی یاسایەکێ گشتی ڕێوەبەریە خۆجێهی هەلبژارتنە شارەداران هەلبژارتنە دادوەرên خۆجێهی یان دامەزراندنا دادوەرên خۆجێهی و هێزên ئەولەهیەیên خۆجێهی مەیلاوان هەیە و ئارامیە پێش بخەن ji bilî vê divê her komek di civakê de çi Durzî, çi Xrîstiyan, çi Tirkmen, çi Elewî, çi Kurd bin. Gotina van de bi rêvebirina giştiya welatekî de hebe. An ku divê welatek be kon û neratiya tevahiya gelê xwe bike. Ev prensîbên sereke ne ku di destûra me de hene û me dîtiye ku li seran serê cîhanê kar dikin. ڕوانینی ئێوە بۆ هێزە کوردیەکان لە قۆناغی دوای ئەسەد چییە؟ دەتوانن هێشتا وەکو هاوبەشێکی سەرەکی ئەمریکا لە ناوچەکە بمێننەوە بێ ئەوەی گەشی زیاتر لەگەڵ تورکیا و هەروها ئەکتەرە ناوچەیەکانی دیکە دروست ببێت؟ ئەم لە بەندێنە و سووریا خۆدی هێزن سەربازی بە و دشەڕێ لە دژی دەولەتە ئەسلامیدا ئالیکاریا مە بکەن. ئەم دەمەکە درێژە ڕەوشە هێزن سووریا دموکراتیک و سابووە ئەم هەر و دچە زێدەتر دەبە لە ڕەوشەوان هێزن و شەرە فەرمانداری و کۆنتترۆڵەوان دکە و ئەم دخوازن دە دەمەکە کووردە هەفکاری دەنابەرەوان هێزاندا هەبە دە شەڕی هەفبەشتە لە دژی دەولەتە ئەسلامی ومە بە ڕیا کاناڵین سەربازی هەنێک ڕێژ بۆ پێکانی ناوەیەکی پێشنیازکردە. برپرس اوفیسا روداوی لنیویورک سینان تونش دمر جنیویورک لگلمنه سینان بخیراتی احمد الشرع کنگی لجوینا نتوین یک بوید آخفو کارودان هنه سینان یعنی مثلا کسی نرازی هنه جبو بشتر بناوی د جوینا یو انده بله دم باشته بخین جارک تنش بازار نیویورکی اف گلکی مسئله که گرینگه جبر کل جالی گلک امبیجن به تایبتی جی امبیجن رخصتنین سربخه و هر واحد دولت ماجی خاطر رخنه کردن بده یا سری داد کارو حس که می بیجم پشتی 28 ساله جار اوله کو ج سوریه کسک تی نتوین یکوی و اخفتنه که پیشکش بکه لیا پرسکری که هری مزن اوکو احمد شارا جالی نتوین یکوی به تایبتی جی جالی انجمن آسایشی و کتیه دناو لیسته تروری هیچی دوی لیسته در جه دگره لبل دوان روزاندا لآمریکایی هند دولت به تایبتی جید بار روزین داویدا برزیلیا دناو دابو و هند دولت هندن امبیجن افغانستان تناو دابو ویزه ورنگرت بون کو بشتاری و امبیجن جوات گشتی نتوین یک بوی ببن درباره این مسئله دا مثلا پاسپور اویدی بجن دی بجن مثلا دولتی کو ناسکری هنه نایلین کو بلا ورن دوی دری بشتاری جوینی ببن لبل دالی دندا سروکی سوریه دمکی دناو لیسته تروریه به تایبتیش دناو لیسته تروریه نتوین یکویه تی نتوین یکوی و گوتره کی پیشکش بکن لگور آگاهی مورگتنه ایرو امبیجن جوات گشتین لنیویورک دست بکر لبل ایرو امبیجن تکلین یک به یک تکرین دی جوینا جوات گشتی جوینی وانن سرکه سبه روزا سشمی دست پیدکه احمد شاراجی پشتی روزا سشمی چهارشنبه و لوی داره لجوات گشتی نتوین یک بوده به بیشتربون 195 دولت آنوا و اخافتنه کی پیشکش بکه وقت میگوت شتی کی دروگی جبر کو 20 پشتی 58 سالان تید دارخستن
دالێدن دەژی وەک مێگو gelek دەردەژی خودی vîzên pirsgirêkan bû lê em ê bibînin ka Ehmed Şara wê di civînê da goterekî çawa pêşkeş bike ji ber ku gelekî girîng e di van rojan da li Sûriyê gelek tişt dixewe min gelek pirsgirêk hene em bêjin Sûriye careke tê avakirin lê belê pirsgirêk jî gelekî mezinin hefteyê borî me bihîst ku şandeyê taybetî neteweyên yekbû ji pozisyona xwe qetiya em bêjin destê xwe ji wî karê kişand her wiha em dizanin li wê derê pirsgirêkên pêkaten heye di navbera Hesedê û Şamê da danûstandin berdevam dikin gelekî girîng e ji xwe li vê derê min neteweyên yekbûyî bi taybetî jî hem berdevkê sekreterê giştî hem jî dîplomatê din pirsî gotin ku îsal yek ji wan mijarên herî girîng ev e ku Sûriye bi taybetî jî serokê demkî Sûriyê beşdarî van civînan dibe eger wext hebe hez dikim piçekî behsa mijarên sereke jî bikim dulbixin Sinan karî ama bi Kurtî gotu beşkirin başe bi Kurtiye nekî behs bike tiştek nabe baş Belê mijarên herî serekev di îsal bêguman şerê Ukraynayê, şerê Xezayê û her wiha nasîna devleta Filîstîniyê ji ber ku tê çavarêkirin ku hem İngîltere hem Fransa devletên mezin ê Ewropayê û Filîstînê sibê li vê derê neteweyên yekbûyî wek devletekî nas bikin dilbixîn. Sinan Tunç Demir berpirsîya ofîsa Rûdawê ji New York.